Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat ni nyapai mentasya ki Khubor na ke Jylla. Ki samla na po ka West Khasi Hills District ki bled binishim binta hagijin yakop chung state level youth exchange program ki bla wan ra nam ya ke district brokaway na ke jing yakor jingjop hagijin yakop. Limbaga ni program ki samla ki yakor jingjop hako folk song group, folk dance solo but folk song solo. Kumju lawan hagkedan ke baar hagijin yakop declamation but hot poetry but alngut ki samla na ke district la syajid ban mi khamat yagari shik international level bakin thop yu samla bandap lang wanyang bak samla job silen khadau saw. Kinoy lam shnong nagathan umdab kibran hapo akashatri Joint Action Committee umdab Area Development Organization hagakhatlai Tarik Naiwieng arajar posaw lapin kopurom yakong bindas em kalong kemi kabalit bansha thangan haplau ka sekretariat hasilong bandawa naga sarkar bakadi banshna pin bahano yaki surok blas new e hakathan umdan nongpo constituency. The State Election Committee jong Voice of the People Party blakli to Chairman Dr. Karas H. Chen baru Secretary Dr. London M. Sotun hakat lai Tarik Naiwieng arajar posaw kelapin banapat ba jaga thop kerteng jeng kertong kiban aireng hak election embassy syaka Khasi Hills Autonomous District Council bagi Giant Hills Autonomous District Council kapan salong. Kidikot jangka Khasi Student Union East Giant Hills District Unit Blalam Khamat du Environment Secretary Usamla Ponwell Tongper berorganizing secretary jangka KSU Narpo Circle Usamla Scam Lapasam hakat Tarik Naiwieng arajar posaw kilahir jurip yaka jenglang jengman ke Surok National Highway 6 naduk lom shnong syaduk malidor kilalap bakadon ke jingtrei haduk ka shnong suna perdi hende ka jing pentrei kalong bator tibha nama bekum ka shnong tong seng la siang da ka do bilat tang shiliang bala chu e na pat kom to kayeng bisha Meghalaya High Court ka zashim su moto case ye ka jingja haskol ba North Eastern Hills University la da ka sarkar pedeng kampat la ben pinkut no ye ka jingja hapo ka ne ka skol ba ye ga ka jingja hapo ka skol ba NEHU lara ru muktiar Yobin hakmat ke division bench hakat lai Tarik Naiwieng arajar posaw. Ke division bench blakli du Chief Justice LP Mukherjee ru Judge Ubi Basachaji hak hukum lapin mi kalau ong ba ya ke skol ba NEHU lapin nya da ke sarkar pedeng la aipor banyak penbet no mardor ye ke jing e la da omla ban penbet ye ke jing e ka kum kapor blabo ke yang bisa ke zashim su moto dalade ba ban penmi ru ya ke rai halor kane. Tangapo akindiak kentau lepin bena yaga kerteng jeng Pro Vice Chancellor Hasilong Barhatura Campus, President jeng North Eastern Hills University Student Union usamla Sandy Sotun, ulong baka union kampuak syu yaga ni kamat bakandan kathop bakmat henre kabagi samla puli ki kuat menta kalong Bu Vice Chancellor Uniar Syuki but hagabiyade baka jing thong yi Pro Vice Chancellor on sekretariat andau Professor PS Shukla ulahiyar nakashuki. Ka Professor Sherwin M. Sungo kalakintat mardor ban pediang jejing syak thong kum ka Pro Vice Chancellor jaga NEHU Shillong Campus hading ka jengerpa jang gisamla puli bagi dang kai ka skol ba NEHU haba kerenci gisamla puli haka jingalang belingkot hakat South Tarik Naiwieng arajar posaw ka Professor Sungo kalong be ka jingpen bana kala syuak pediang ha WhatsApp bat ong ru bakadong pediang da lele ru em kum ye kani ka dukom thongkam du Vice Chancellor. Ban kintir ki kam jengok kai Pyrthei haga dengan Jylla Meghalaya ke Spice Jet ke belayu bol penyat kamai yi Kylleng sun duriau haga sedap ka South Tarik Naiwieng arajar posaw haga si meningkong kelapin her yakani Kylleng sun daga jinga trailang hapereng ke sarkar Meghalaya bakatna civil aviation ke sarkar pedeng mentap paginya phashi ki Khubor na kari ka sarkar pedeng kan pha saat potli ki company Central Armed Police Force kibran kumba syaja praspak mod AA Jylla Manipur kibla syakta hakikam thombor dago penet jumod hagi jaka badan kileno kini kan penpoi ya ka jingdan jong ki CAPF berokwe hagi Jylla syaka arspak pradli company kini ka jingle kalong hadin ki jingja badang shen bagi jingnya kan at bat kileno ki subale no klathang ya atli ki trop ki bakit ya ki tiar ba kongsan nagbenta ki tribal district jang Manipur haka surok ba Imphal Jirabam
Kum ka jubab ki jai bin riu rong mei naga la pin mana pan khang lat ya ga jing pin biang marbam shi jai bin riu kuki bak la pin ram jur ya ga jing thombor da ga khat ya ga jing rally ka jai jai ha ka NH37 Palat khnai 4% ki nong thap vote la thap ya ko vote jongki ha ki election chiteng samai ha ga megre ha Meghalaya Kidan rungut ki kertong bikin thop ya ka kurem jo menteri rang ba ka Jylla ukon ra ke sangma bia khun ya kete ki shuki kabalan hadir bu MLA usaleng e sangma ula syajid syaka yang darbar Lok Sabha dangshan Ka Enforcement Directorate kadang penlong ki jing Kendra ha Kylleng kanong ba Kolkata kumjo ha Michael Nagar jonga thai Madiam Gram ha North 24 Parganas District Dag batmu ya kam thok lottery kabla suba bakadei kabla le thok dagi klor tingka kabakin thop higjinya light naka khajna bagajing pinpoi pisabi an shabari kajing khanra kadanya shakhmat ha koi karkhana shan ticket lottery bat ha ki office jangidang penyai lottery ha kabla suba bakila bandan gajinya dei barkari Bangladesh Sanut ki samla puli India na Karnataka, West Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Klashajid Komki Roots Scholar na kabinta usnam araja arposan. Kinle shaga Oxford University na kabinta ki jingpuli hadem labei Pisapura, banya so baka kinhun janga Pyrthei kaba IT lot na kabinta ki jingkala kaba bha. Menta paginya phai shaki Khubor na Kylleng kri ki Pyrthei. Upresiden yang South Korea Yoon Suk Yeol lapin pau bagi South Korea kelak penjur dekat jing Kershan ya ke Ukraine ladaga North Korea ke pinbu ni ke jing dan benta jangka hakat ma jangka Russia. Ulakin tu ya ke Russia bagi North Korea pin kut no ke jing Thailand haki kam shipai ban pin sngobiang ya ke jing Ukraine bat kiri be telong kinthop ya ke China na ke benta ke jing suk hakathan. Keri Congo kan sedang ke jing ai dawai tika mpox ke bathemai kebatmu ban ai dawai ya R.1 million ngut kibriu kiran palat shia jar shispa ngut kibayap bakendaya jar sauspa sanpun drungut kibayop pang mentausnam Hakari Democratic Republic of the Congo ke South Korea kala menjur ya ka an ke ai lat ban siu bai lut kesan yiginong shong kibla sha pen minsaw haki balloon bla pendap de jabok jaban jang ke North Korea Kajing penkala ke penklan di kajing Kershan jonggeri nak bentak koi kakya kimar ki mata kebas dang terekam hadir ndru benai ke India kelapha khasanton ki jing Arab se Nigeria ban Arab ya kilanan ki mangan ha kajing shlei ke bajur ke bala penyam plat lai spa pu wengun ki brio bat pensa khama ya palat nyolak sau pho jarngun kajing Arab ke bandru phautan kin thop ki marbam ki jankop bagi tiat khoj kan sabut shan Uminti rang bakdo ka India Narendra Modi playo ya ke record ke bakat Southly ki khusnam pat ba ha ka Pyrthei ke pen I ya ke jing sensar jong ke India ha ka Pyrthei bro ka we ki khusnam kong san kin thop ya usim Abdulaziz Shah jong ka Saudi Arabia ke Order of Saint Andrew Order of Zayed jong ka UAE ba ke Legion of Honor jong ka France nalo kata ulayo ru ya ke jing itho kong ke UN Champions of the Earth Award bagi Global Goalkeeper Award naga Gates Foundation. Ka election parliament jang Sri Lanka kelas dang hagas ni palai banjir di arspa arpusan ngut kidkhot hak bo president Anura Kumara disanige udan kam megajing bonpai nak benta banyele persya hikam bamsam ban pinbet ya kategori kebeladap shinyo mat dakaram Palat khanyo million ngot kinong tap vote kila ban tap vote bat lakmi lenti ba ke result ban mi hakat santrek Naiwieng. Tegitu kinong Khubor hakimat kimat kublai.